Maikanem abilin. Tinapalapas namuan dansong ada bar tinang serak iti bangko iti kabisera nga ipagpabatol dagen kuana. Gapu iti dayta nakunana mga ramid da iti pagpampanunutan dagiti kabusor da. Bumbangin dati munisipyo tapno agparikot ni Mayor Alban. Kabayatan na iti met erorwar ni Rina iti gate mansion da. Nakita namanen tay lalaki nakita na iti sinmangpet daytoy. Nakatugaw ti lalaki iti igid ti dalan. Agsidaw ti balasan no apay nga adda ijay ti lalaki. Itagagayem adto inti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Maikanem abilin. Ho! Ho! Kabsat, anya tinagam mo? Aping agtugtugaw kalatan dito'y igid ti dalan. Kun, aping agda ka dito'y asidag ti mansion mi. Anya ti kasapulam. Ni, kitkitaan naklat tamanan. Kabsat, kasapulam ka dito'y kwarta? Wano, adda ka di ibagam kada kami? Ni, manawan. Asino day jay alalaki? Agbal nga taakas iti ko na ni mama? Mapanak man langan. Hi! Hi! Ya! Ya! Mapantan iji asyenda, purang! Ya! 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 Bart, imawag tayo may sasuki tayo iti marihuana. Masapol la may deliver adagos ti order da. Asino, ma'am? Ni Mr. Wong. Amokon, madam. Amoklatan no sa dino ti pangideliveran mi. Sige, makamuka na rod, Bart. Wen, madam. Masapol la may pan ti order na iti kabitan, apanawan. Saan nga ta? Ano say-saya at no iti mansyon da, ti muntaran tayo iti bomba? Iti munisipyo. Tapno agparikot iti husto ti mayor. Matulungan da tayo nga tadamang magno. Sigurado da ita. Umasidig kayo manin katakwada, manganso. Kumusta ti may patpatak na rapasdag mo, Anita? Mabitla day jaya. Sana maputan ti aldaw nalpaston. Krasta ka di. Wan gayam Simona. Kayat ko ngay bagakan ka. Ngayon ton malpas ti pasdak. Kayat ko ngay sarno da Bart ti mansyon ni Rodrigo. Kayat ko asar kendanday chay ang mansyon. Saan pa'y? Anya? Tapay. Saan pa'y nga ita? Adupay dita ti mabalinda asar ken abalay. Ngam ti mansyon da. Ti kayat ko abik ti maunda. Punak mayat saan pa'y nga ita, Anita? Adan tulat ta panawan. Agpada kayo lakan ni Bart iti ibagbaga. Kanon to daw ta, apanawan. Agdiretso ako niti pagnanaadan mi kanina na masing. Inakbiit aginana. Intong bigatin nga agsubdi akdita ka natunan. Kasla di lalaki ang nakitang iti ang sidag ti mansyon dayta. Nakatugaw iti igid ti dalan. Jak unay asit gan ta ang mga nagkabi. Kapsat, anya tar aramidam dito eh? Kitaan naklatan. Panawaklatan. Di nakmat nga rod sumbatan. Tapno maamwak kumano anya ti masapol na. Wano? Umalmat kiti. Aglayo nakit din iti pagnanaadan mi ken ni Nana Marsing. Sige, matulungan da kayo.
Saan kami mo tanaimot? Kasta ti kayat ko. Nuad da kasapulan nyo kada kami. Umay kayo lata. Agyaman kami, Mang Magno. Bayadan mi ti alaan mi kada kayo. Anya ti kasapulan nyo. Granada. Mang Ansong. Sige. Pagsasaritaan tayo ano yung bagday ta. Anya motundag ito ita mabasbasa iti pagiwarnak, Ella. Panay nagdadakas matan. Wen nga rod, ma'am. Ipasimuda agday ta ang nagdakasan ti San Isidro. Sigon dito'y pagiwarnak. At na natiliw da at teenager ngaglaklako iti marijuana. Kat ti dakas, agar-aramat man. Ay, una yan. At dapay hold up kan panagtakaw. Ay, awanan. Nagbaliwan ti San Isidro. Talaga, ma'am. No idikat natal na saan itan. Tagrairan ti kinadakas. Anya nga iti aramidan dagiti kapulisan. At damat lata matiliw da. Awan lati bilib ko kadagiti pulis dito'y lugar tayo, ma'am. Di kagsarita iti kasta, Ella. Gaputan nagagat dagiti kapulisan tayo dito'y lugar tayo. Ar-aramiden da, ti trabaho da. Agyaman kami unay, Mang Magno. Kaya't nagpakada kami. Awalan yaman na. Sayang. Kaya't mi kumakadwada kayo ita iti da ito apanggap mi. Anya na ita? Kas kata kayo. Adamot misyon mi. Day talaring. Tanagduma tayo. Ano ti misyon nyo? Saan min may baga? Basta ti makunat. Sayaatan nyo, ti misyon nyo. Tapno agbaligi kayo. Kat kastamot kada kami. Manulangan na bulan ti palabsan. Malpaston ti may patpatakdara pasda. Mas, sinisigod. Pakaipupukan na giti babae ama alilaw tayo. Nanda babae. Ado man siya may customer. Natural. Ang subli dagiti sigod aso kitayo. Malagi ko na dyan ame. Sayang. Balod ko kumaging beta. No din libas na dyan ansong. Saan mo na panunutan na dyan, babae? Saan nakamot kaya? May boss. Nila. Ang panunutan, mate. Saan mo na panunutan na dyan, babae? Ta saan nakakayat? Kasta ti bagakan ka. Isumat ti bagam kanya. Gamutag pa na ta. Asaan nakakayat ti babae kayat ta? Sayang, boss. Nuni Ella, antan to tiyempo amasawa ka. Saan pa kita? Agsabat tumot lang ti dalam ni. Jak mamati. Kawanan, intarayan na kanila. Gusto na itan tungan. Yung kagat nagtrabahon. Dahil sopa, hindi may tulong mo. Saan ka mabalin na sumurot, Ami? Kabalan mi kinilando nga isayang katiplano. Sige, Mang Ansong. Saan ako na sumurot? Kalpasan na isayang katmin. Agsubli kami matlaadagos dito'y kota. Agan anad kayo ko, ma. Aramidin mi deta. Naskan ti panaganab. Gaputa saan pa ang alpas ti kang ronaan apanggap tayo. Timang balas iti agom kan demonyo ani Don Simon. Naskan nga agikaro iti kinadakas na. Isuda asa nga pamilya. Mang Ansong. Kat asidegan day ta atsimpo, Ami. Juan, Mang Ansong. Asidagan. Ipamuspusan tayo, ti ipapatay na. Mang Ansong. Anya nga radya ibagbaga ni Mang Magno ang misyon da. Ha? Apay adi na imbaga kada ka. Lando, saan na naskan na mamanta? Noon yaman day tapanggap ng aramidan, makaamudan.
Sa anak nga interesado ang mga mo. Ha? Sa bali ti pagnada. Sa bali mat kada tayo. Tinaskan kanyak. Tipan na kaisayang kat ti plano tayo. Sa bagay. Agsagana kan lando. Tamadamdama pa'y. Sumalugtan. Apag isunto inton sumipngat. Nakasalugtan. Wen Mang Ansong. Simangpatan ni Elizabeth. Ngam agbasbasa manan. Una yan day tanga ubing. Nagagatlat tang agbasa. Ay, apagbiit alumabas ti panawan. Kasla kaanula ang idibasit pa'y. Ngam ita, balasang ang adda pa yung trabaho na. Ay, tinasaya at inakmankit di mangisagana iti inuman na agatas. Kalpasan na, agluto akaw para iti pangrabian bay. Mang Ansong. Adda pulis iti dayja banda. Di kalatag padlaw. Ang mga namadlaw na sa bali titignay mo. Kat agatap iti sa bali. Oh my God. Mapantay iti dayja banda. Wen Mang Ansong. Saan tapay amapan iti munisipyo? Urayan ta aday tayo pulos nga awanin tao ijay. Sakbay amapantay ijay. Sumit-ngutan na. Nung madalat ka pulis nga gron-ronda dito sa sentro. Agawid tumutla da kita. Omega, ijay banda ti pagturungan ta. Agpaliw ta ijay. Bart, kayat ko ti rumwar. Kuyugan na, mapanta makisukal. Anya, ang marabiin, madam. Apay, mas daaw ka? Italaang manen nga inak makisugal iti kastoy arabi. Ayntun bigat at dapapan iti balay ti gayom ko abaknan. Sige, madam. Kuyugan kayo iti pagsusugalan. Gay sagana ti kotsek, tay nakagpalas. Anita! Adda kagaya man. Ang mga nukayat mo ti rumwar. Sumurot kan kada kami kan ni Bart. Apay, papanan nyo. Kayat ko lati agpalpaliwa. Inak makisugal. Nukayat mo, umay ka man. Nabanugak. Sige, tayo nakaginan na. Adakan ka no saan ka sumurot. Basta siya, rumwara. Mang Ansong. Adda pulis nga gron-ronda dita silog ti munisipyo. Sana po mampanaw dita. Basta agpaliw talata. Inton makapanaw dita, pulis. Ipatungpaltan ti plano. Natalangan ti tao ti dito banda, Mang Ansong. Awan makakita ka data dito eh. Kaputa nasipnat dito ehenta. Kat nalawag ang makita ta dita sa mo ti munisipyo. Makita nuad da tao. Weno awan. Mang Ansong. Dajay. Imanawan dya pulis. Madamdamapay. Isayang katan ti gagarata. Buongan ti tesarming dajay may sa atawa. Ta iso ti pangipurwakan ta iti Granada. Ha? Awan ti tao dita uneg. Isong awan ti mairaman. Saan tangam mo? Nuan niya ti adda iti uneg. Lalapit papeles. Ngam awan bibiyang taditan. Kasano nga ron din, Mang Ansong? Awanan ti makita ta tao. Saan na nagsubli dyan nakita ta itay a pulis? Umikan, agawam, mapantan. Mabalinan. Nakasagana kan lando. Itay pa, Mang Ansong. Ti Granada. Itang lando! Dito'y ti pagnaan ta lando. Surutan nak. Wan, Mang Ansong. Nagiti pulis. Dito'y tabay lang. Naglamang ta dito'y. Humay ka. Mang Ansong, saan datang nga ta matiliw dagiti pulis? Apay ko mamatiliw data. Di daan mo tinaramit ta. Kan awan ti nakakita ka data.
Sino takin aramid iti dayta? Anya ti serbio a pulis dita no di umatiliwan. Sige, makamukha yun. Sino ti nangaramid iti kinaayop iti munisipyo? Dagiti awanan pain. Balod ko ita. Makadayo ka ni ti kabisera, mga ansang. Welando, mapantay ti kalapaw ni Tata Santos. Makidagos ta pa ijay. Agi na natabit, kalpasan na. Sumangat tayo jikuta. Uwan, mga ansang. Sige, agi na kayo. Kalpasan na. Kanan nyo tuwin sa gana kamakat. Amo ka, di ka painangan. Agyaman kami, Tata Santos. Nadamag ko, ti panagpabit pa kyo iti may sa pasdek. Agpaiso ka de. Juan, amoy day Tata. Tanay bagami idin ka na kayo. Ti pasdek ni Doña Anita. Madamapay lang, ti parang sapsapul na kin ka, baro. Iso nga ganat ka kuma. Sigurado. Ano matiliw da ka? Ang mga nusan da ka lang ngay balod. No di ka ipapatay da ka. Amo tayo amin ti kinatakas. Dagiti aday ti aglawlaw tayo. Dagiti tatao at naturay ti kayat ko asawad. Iso anas ka ti panaganag baro. Wen Tata. Kat agyaman kami iti dayta palagipyo. Laglagi pa nyo kumakanayon. Nga iti kanito ang matiliw na kayo. Sigurado adakas ti pagbanagan nyo. Sigurado patay ti pagbanagan nyo. Matiliw nga ta, dagiti pan nakabagi tilinteg ni Ansong. Gagayem. Di uliwana denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributazo. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Maikanem Abilin.